Mema emergency Ghana ashefo ene etiefo nyina akwaba ene so eyeda sonko a obo ade ne de yenkwa akyeye ne yeda nase ne akamfo ne din kronkron no fisa waye bi na ene so story aba be kamensa no medofo de bia de na ya na futuo wo mu pa na so ene de no edutwem se wo ye owofo na se wonsa ka video we ya mesra wo pa ochew entwemu nkọ tie ni ye oba na wode na kwakoto sukuu mu no ma wani enko ne ho na feso fa empai botai na chi na ne ekoso wo sukuu mu no eya na enye asama ye didi agro enye fedi agro kra niama maiwa no ene mrantie ne ye wo sukuu ho no enye niama esefata se wode oba kwakoto sukuu mu no akowade ne nyonko ba wa wo sha eye huhu niama na asa ye den enye ni kai sa keke huhun bi ta akire na wei no odo hu kokowrem ansem pii na kokofa ba enne awura be bia asem a oka no eye nsem pii wakosa ate bia ni mu a amoa no enne oda so twa so aba obre ewo ho enti yanko ne yankonkotie ne ofa mu ne ye ne ekosi ye ama enne obre ofa ojaw mu yankonkotie ne efa bi entu ye hofo yanko ne yankonkoshe video no embracisia wakosem na ye nyina yetie bi anope wakosem ne sei mpatoni na se ne call school SS and the choir no journey e be fa ne lesbian na lesbian me yonko na introduce me come but in the beginning there me who say ye lesbian oba e no ka say me say provisions am de man wo fie de bae no e do so enko ne nyome it is ni pebia obetini abro na me se fie amete mante ne nche wa akra ho nti obae no na the provisions ni ba me that time ade ba me ne gusa me yi provisions na ye ni hu letters mienu ewo ni bi mi aba ko ye letter na ba ko si yeska na letter ni na ne se ni miti me ho opeme eye school madam na ese opewo onye mi school ma ya na mate you meet that's right sabre ko no na we the same okay na me wo 16 years that's right and now what SHS that's right it was so mami nti me really like na na ayame na ikaka because ni nti bi da se me nya ko ba bi na ka se ni miti me ho ti ho no eto me so nti ma na me repair bia nti me 2 weeks na se hu me ka ko pe na ina me de ma wo no we read letter na ewo mu ana ibo oka wasam na asem no e wose ye bisa ma tiefo ne erefo nya so nya ntiase wom abo wodi provisions ne bra wo no a ubie mu na retemienu a wo se wose wo pew no provisions no wo sa de ma no ana se wo fa provisions no pastor me fa provisions no adentia denti na ma fa ye because na me ni bi na wo ni bi pastor enti na ma fa na una me eno papa ewe omaka baby pastor omaka baby no nya mfishia sei na me wa 6 years ti ma na sete wa bepem se wo ko SHS no I am auntie papa no nya ti na no auntie ni relationship ti se no show no ye woni ye no ye oden o ko school dia like obetral fees that on the school fees na to say government no obetral fees about to office and one so be di so be ye den no pastor to aso e wase bi mami nti na man be pray bia nti train no say like let me how the whole family na so me trust me na busia imiti obet me ade aboa me o ma me ndi yawo ampa so me di yawo so da busia come ase na ya start say menene na to campus for waka wate se wapene so se opewuntu so wate ase impression oyonko ba wate ase ama no impression no say like on me bibia me fa yifu no so me na ya rewo bibia ba be ma de ofawa
obefa funeral school na bo obefa mo ya area so aka ho nti na wo pene so no mpa so mitio nti na me ye nti me ye no nti wanta ye ko prep na kesem se me kwa o me sha pants me se me uniform na me fan bra prep na me adenti no so yes ba me de me se me uniform na fan bra prep me so okay nti e pon ye no se oba me craft de ya me se no pe ka sem se e pon a me ntwen no mama me nko enumere na mo ko preps no that's right na me so okay nti e pon e me twen no nti oba no se mentna school desk mentna desk mentna table no no ntna desk no nti aye so si meni nti me hu na asa picture matade na akosoro no de ntakra mafa mase oyonko ba no patron ana ubie watade no wode ne tachirema efa wase sabi patron na wode fa ho no wo so wo yedan oho ne momu de yemu sheme ama ehu bi ebo me kakra na me de me koye itu me koye do ma de tin no se ye kodan ne no se neje bread na me fa nka edwe na ye kwa kodi ne ho sabra na wo form say me o form 1 eno no so wo form say form 1 patron ne se ohienti ana uja nhoma ne saa meka ne saa na ne saa no patron to aso nti me di pound ni wie no send that time no me nti me enja ne ho adwendwen na me feel say always be ana onu ndaya saa de no ono ode ne tachema fa wase after preps no ba ko no sabra no ode fa wase once ana se wo koso to aso ba ko pe ana wutisi koye nti egusu na ka edu form 2 na ka tem se dabi na wo ka se na wuntimi nya ne ho adwendwene ama ana adese na ye kodan ne no ama na bread se na fa kodan ne na ya me kwa me de anu ni kokwa ye kwa kudi no koda panu na wo ho na isa iti me di na bread ni wie ye no me ntimi nja ana ho adwendwene na ka tem se me de me nya aboto a me ma ne ho pressure bia na bibia abaya fine na me so okay nti afi etire no se a person in the baby na me se me so de me ma ye pon mama vaka me wa person me ko efie because me ne man na ile ete nti me ta no man de abaya de no se ye be sign exact say ye ko fie aba aye ma kwan na me so no de na kwan efa no se odini ko baby na me de ma my fa akra ka akra tuta krade that time e kwa no se opeso kwa me ho ade na o peso kwa me ho ade like without my family no se ni no se we no family bi ni ho abere obesti as me say how then na family bi ni ho abere e beti ase no o se me dia na me be nti me ni mu se ne ese ba me hwa so na nipa da se ni bia so ehu a wade no no kwa ware no na se nipa da se ni hu a nipa obi ehu se me ya sare na mewu u ka kire wo bi se wo ne no ehhehye wo ne ni da wo bewu mewu nti ni kwa so me ka so na me se ene covenant ana no se da no me se ene so me hu adekon no se me de mi na abotre na you do me kwata kwad na so mo do so pa impenifo like 83 for boom no se me ni beje oh aha mamba no am pass me ni je because impenifo wo ma like who say impenifo bet me ma me grandmother mpo ana mo wo saa ekuo no wodo ko yenim nti okwa ndo ne ko ma me bi say ne partner we na opasa oye ne ho ade ni twa homfo ba bi amko di kan twa homfo ni che ansa na de na wo mo ye no wo se ba bi wo wa ya ti bebre se omudu koda bi ye di ko jan to ho enwele fifuo
ye kukuo si ho ne ho akone mo ho de mo ko no na what say ahona is a hotel conference room but you do but that time no me call that meeting omega to hotel why ma nto mo dia emba omo na omo book da hotel for that moment no nti ye kwa ka odini ko sia ma amene say o pese o ware me no so okay what I'm not going to me as a process no na me say how na ma amene ka say me de minya abotwe no mpo or your lecturer or your penimu or your lecturer na say what try there patron na me say wow na like when they are calling the person me who like no so me de minya abotwe until hona omo say omo fa nkofo be 10 5 jina baneti na 5 nso jina ba ko ne onu yo be ma me oba nti onu no fa wo se wo yo ba no no so ye be ma nti 5 jina as oni ne family na 5 nso jina as ne so ne family na omo de aware na share ne ring na omo ye ne ho ade wo share wo ring patron a wo share no unsa so abeya bashe de be a ye ware wa ye show ka wa patron nti omo wie ye no omo ka tem say sisi a omo awawe na ewie no ma ba be ka eku no ho na ade a wo ho ne say ye free ha say kwa boso mi bia na bu me se bia me fama mi kunu boso mi bia na bu me se bia me fama mi kunu no me say ni ampo no se na bu me sa eya na ebon me nse ya me mpese odide hu mpese me ya ne menses na me say ewo mu sa mu bat omo de embon mo nti ho na mente ase na ya san ba school back na ya ba na ya do form 3 ti do form 3 no na data na ye ne form 3 form 4 for you baby school na mu wi abomu sa abre no ne ba bi wi abom just say ti e wi na say odoka current dan ya ma me na msi we de we de mpa enso me ka so ne ma me na say me pese me koye ejuma no wanti na ne te no mpa try ba no so say ulidi ko fia o mbusa say unya sa de we efuri ana so unya efuri o mbusa nti me ka so me ko akọ page my na so me tun akompo nis me enya baby small room bia here because no can pese u free ni chen dada fie ho na ya current da e ma me nti ampan so e we just buy no na ne kwenya me ni ma pass ba ono one pass na wa benyon na unimade pese me ni made nti results no unya be say unya uyi say 4 na base nti ono de one pass ba akokra nti ono kaka try ma amene say one pass 2 na ma amene ka say na ma ne worry nene yo oba so nko school oba onko school de ma ne say odiye na de boa oba no nti ne results no ono ka kwosesa no e de amo no ni patsan no ni mom de akọ university omkwa akwosesa no hunhum ana se eniso wayek ho patsan odi ho se ne tro wasin amba yes amba mutimi sesan patsan iko oho na so mo wo omo nkofo omo so yeduma ho de bia na mo connection ho nti omo hia bibia na omo sa eka na kwasa sana ode ono ne de feel no e de mam no de akaso de ko university to akaso de ko university no na msi okay mate nti me de kasa na bisa for say mam pass ba me sa me bi ni say person me ye nurse na na ye me dream nti ba say any kwasa me ko school na say me forget school na me focus with
ma ware na me girl no ware no nti ahwe ekobi baby no na oba menchen a enumere wato second ni watra kande ni finfi onhu se edem ho a ayedu pa otete bibi kasabat ni pakro nti asa na ehu akame na ya me mensesa otafi ni moja wunya wo mensesa wo de pa dabo no ene wo tafra na se na bo pa de no oba menten o ma me mo pa de o ma me da ho na se moja ne ba watafre na uyonko ba no atafre mpashwane na watafre ni moja no sa ashe oma bibia ehiame ba mi hu se mini peduano ni fon ni odivia like she hiame ba mi hu se mini peduano fon mitakrama kase o menu sa nana wo tafre wo ba no ho na wo so tafre ni die bia na metafre ni die bi ba mi de ni 2 months se ono no tafre no dodo sin wo de no enti ubu nsa ye nimse oba bia bu ni nsa eye nanuma na se nsie kro ne nan enti da biara obetafre akopem se ubetwa wo nsa wo nsa bo ni betwa na wo so ono so bu ni nsa wo so tafre bi ba shada bi adentia oye bema nti ti bema na wo se tafre wu moja no wo de wo ntafre ni de and every month the answer the message be better film or discover free pa na me in the scanner no say and the here say aba maybe be I say man ti bi o better free wu moja no unya onye ska bebre de brew na hu ni padua na ye odai na mu sa me so ete me takra ma sha ye kese o menum nsuo sugume me na ha se nsuo egume nti me hwa ye no me nene tena for 8 years wona net 9 mako for 8 years phone etiefo we de masuma obi de ne ba anase wo ko ni school ewo SHS no hwede akwa wie no enti na dan de nyana me ka se uyo wofo na wo ba ko SHS nyana watra saa fampaibo eta na chi wono ankasa fomu ani o no yonko fomu ani hwede waye no ani sunsanso ne kora wonya no so abapa trasoma ni enti na se so egume nti me yasam pese me try na se yanko ade we yembem ensan na me se this am so me pese me ko school na so me ko school so enye na me se ready nti ho no na me ko sorry akobo no pastor amani ese sabre no 8 years ne beka 60 years 50 years now the rest no wonya frishia say that time me 24 years enti wo school na wo dan man no no ko school ni wie but I go university wie na wo so but one ko school ya we okọ university no course said the adena kwa ye no wo ba school SHS mu no ye wo sa enti okọ university ho no one day esubi ne ba bie die nwanwu se okọ university no kwa akonya foforo wo ho oho so okonya ebe wo ho ba ni pere okonya na mia ni pa ni wa me ho odo no obi wo ba ni pa ni wa me ho because ska wo me ho ska wo ho paswa na so hwe ehunhu mu afa na animonyam wo ho nti ene obenya ska ewo ho ne ho akoniaba enti ring no ba bia be pie bia na ring ne hyew paswa wo ko fie no abra mu wie SHS na wo ko fie ma wo anti ne hu no ohun sa ring ne hyew ohun sa shen ba do kan say guys get some ban in life this are am the ring ye life do kan ye no no ni ocho na dream
SHS no a wo ko ye na wo ye usan na wo ko asori ana wo twe wa dwiri firi ho na ne ko but na sadan ye bia ewuma na makọ baako bi ewuma makọ baako ewuma na wo ko baako ewuma na wo ko baako ye bepese betwe ko SHS wansa na ya ba sofu ni mudiem na ye nyina ya ehuridi ye ko so SHS wonu a oye wo saade no wo ha school mo na ebi wo ho pa ana se wo ko ye na hunu se wa ye osana se mumienu nko na mo ye saade no bo school mo me mom de na me ni mo but ode ne call meeting no na me hu se ye school mo ho na omo wo ho pa na lesbians wo ho pa that time ana omo form 1 form 2 form 1 form 2 form 3 form 4 ana na omo wom tu ko hye omo wo ba bia odo kokko ware wo no mpatwan ono no se obae ono ostase wo no 4 years 4 years no starte and wo share lesbian ase mpatwan ti 4 years no one se wonen enkura no no mudi agro na yes an like na the parent omo mane nko bebia nti obi na ya omo ko bebia na omo de na kwa komo pese on hwe no emomo nti ne pakoro na introduce no yes won pakoro no nyini sin na na mpatwan no nyini sin ti bra onu wuram no ye wo senya no de o maame no papa ti ase na ne maame no papa ti ase o de tu onim se ne papa ni maame nim se sei na wo ye o so omunim mpatwan ti abra school mo on wo ko sa ko ni mu ba ye no a wo behunu se form 1 for fra form 2 for lesbian fra form 3 for ne form 4 for no wo ba school mo no na omo ni wa yo nkofa ne te sei oh e ba sa ne de na ase omo so omunim se me kon mo ho nti omo pamasa because omunim so ma be ka omo ko no nti bi ha wo hwa na we atade abro wo ha no we atade nti na ma ba ya nanfo ya ba ya nyoko tina school mu ho no apart from say mo after preps no na oye wo sa ne ho akonyaba ehe fa na school mo oye wo sa ne ma ne biem wo washroom yes washroom no ni padom wo na say bebe se minya ntia se wo se obia akwakoda ana say ya anajo na ne wo the same dormitory ana no different dormitory na me different dormitory ti ye de na mutimi hu se wo cause ade asa miminim SS ye nyina ya ko bida ye do from prayer no na teachers ne pamase nso mka se ambema from prayer for no suppose ne bi nti na for all from for no but ambema me assistant guest prefect okoye guest prefect that's fine assistant that's fine because na from for no ho nti na say omumu baako eye senior na baako eye junior yeah ntimbe assistant guest prefect nti na say me anytime bia make me sorry anytime bia make me under because you prefect room nti prefect room ne ya nipa nyansa pen ne oho na room ho so that machine ya no so on pedal room ho nti na me na ma ba ye penny wo oho nti bi an mom da na me mepia bon sen ko wo so na ka community nti bra ono no wada no me se ne ko ne room anytime dia kokko friend ti be time bay and at time bay be 12 and 1 12 and 1 nti day bia bon se day we de mintimini ni hia na de bia na ne yes ade no wo show bi anya de bia mo anya de ba sometimes bi am so mpese mesia de nti because na me pa medication no even dia ko na ni ade a na hwehwe wo ababu nti mpete mesia de na so okay me de mesia na ye ko class a match am sinye program nti wa ka sende ye nko so okay what nti bi wa because and they compare say ono no pese ye kwa na wa fa wa wontimenda nka pese ye ko yes na we yusufu na 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 me yusu no susu yusufu pa so atofun ma me atofun ma na school emra no na e wo se wo de fun ko school pa so enim
Ezra TV so abayewa bi akosam pa utie bi na wo kura wo modwiriwo abayewa woko SHS akwa tua de na so adamfo semunti wode no awura eye lesbian mu na unim se ya blend anim kakra fi se no ano wo nursing school ene se Ghana for de nanim kokoba kwakọ jinsemu ni senti ni ya blend ni kakra na abayewa ni kasa no se wonti ni kasa ni ye lesbian no ene waje amasabi ne techema ebutuo no Reverend ojama ma me mama ha na firi mu ni wabawura ai ma atiefo mo mfa ncheme na me ho adwiri me ma me ma osofo ne bempi me mamo eze ha na achi right ma me mama achi na me mama baso me nka se ojama you are doing good ne mo be ya na mo ye mo som Ghana na metie makosem awose egumi wa my office mentimi anta na varanka me si from cry call emergency meeting na me yes there bi osofo akwala no techre ma ebutu no wose lekin no ewo lesbian mu na ma ne techre ma na ebutu and Cecilia oye first year student at the nursing college. No. Enema we are. I am shocked. Say for licking would to be a yama in that way. I think this should be spiritual. And the casa and a crana, and I'm not as I know casa, but until so back and send a catch them. Yeah, I would to know. And mammy who said no. Adiani is dangerous. And some no best answer no kasaka. No kasaka ma. No fa. Adiana me tieno. And I'm told say someone background who change there. Get na kanu. We kura dey kura say comedies. Comedies na material. Ashafo na tiefo. No, we need to help this girl. Yeah. Enti me bo ojama to wadaso school mu. Wadaso school mu. Na so say Reverend na chini bi. Nanim eni bi. Enti just say yen and ye buono enti bra again free ogwe no wan ba be do kumase a because na ade we won me tie na me ka so no ye de call live a be a problem because this year nyamre na etimi etekike how we can edit because you're very sensitive school mo ya say the video we kura pia ontimi nto school no so and we be able to different me worry in the video matters I say the school fees grano ontimintua and as see I think say what try us we jai we jai enti kan me be ka say when nya enwenta so enti mfa won say obi be hu nanim ono kra no amfa won because we see ne bo say Adiri. No, but still, almost Ghana. You're part of the world. Na stigma na ya na eso. You obi o wa obehe woni o enti na one way some crying the bibia. I think we need to help her. Na Reverend asema ye kan baby esa ye yin say onim say ne partner no no ye no so katra madane sa. Na say busumi bia no mo sa mo jane ba no wo tafre enti na aka hu bia no na tete me no so aka free obi bia ono ane because I can lick in kwa se kofi no mo ai lick yo o ya da na hu se o o fi amenyi wo mu ni o wo twa wo ma no wo ya suspect what you say akwala ya suspect mesremo yemfa yemwa abaiwa I think say osini fees about 4,000 ko untua bibi kakra I think mepe bibi kakra di abre no jama na me adoma wo cha bibi kakra di abre mo na mabo ase kakra but obia obetimi no next week ye be ma kakra ye benya na ye be ma na omra ma din kotua ni fees na osofo yemwa no mi wi amefre sofpeni the apostle general Odifo Kufia Mponsa mesha da mema na de na mema na akon ho na omompaye ma no papa ye nyina yemfa yempa bontani amen we are all men of God yamwa no na enhwe ba bi obetmagina ntimuko obefro na mo ye ndey na ye ko wo shu na
akwa lekeme to time obey okay na ya sen aba nti ho no no kwa na ye wunye ni bi mpasure ni nye ni bi are nti na wunye ni bi ono ne lekeme o se ne homba se ne homba mo dance na ne lekeme to no ho ba de a wo de ono ni ye okay wunye okay kura won fa mpasure nti wa leke wa ma wo ho abada mpasure asemu makosem paa asemu ajinjame ene papa jinjam yie wo hwe enua ba ya woni mu ade na yese obonsam wo hwe onipa obi a ne ho ofebosi esipisita de wo weni so ade hunu adaachi bi oba be ye panyipa a wo ye mamu no wasene nti wo mo wani ana wa saa no obonsam no be ye wo hwe enua ba ya ne ho ofe paa na bibi nti ene able n'anim no ne ho ofe papa nti we no tiram se makosem de dane de nyina wonim ada wo wasem bebem ti dane de nyina ya ne wotie Ezra na wo susu ofe bi abawa ntoma no we se we nyina na bi koso enso eya na yenim wahwe wo se lecturer fo kura wo sa kuonim ti lecturer no na wo lecturer fo so de wo se university na no mo kira de ne ho akone ba na wo ye ni student no kwan cross wo do be fam no wakwa kan ho bi ti mu maye ni na ho pa e wa abrabom ina ba to aso maye nti ekolu ebe am so se ade me didi hwenhia me but me hu se me na ma se nsuogu me me te ko ma so aye kesi o menu o ka kire no man kan kire nti me ye se me free nti me yes na free mo no me free dia na yete no akọ different area because me say we skaka kwa o mi a me account ona kasa equity account ma me with onu ani din mo ma family me din anye o create for onu ani din mo nti ni here ska na waka nso dia menje card ni konkui nti me yes na free mo no card na wono ho minti me enkonku yisko dia ewo ba ne bomodin efri de dia na yetene ko different place osman ko fo betche me o discard for what say what the huni aba no of the man that amount because na our body guys oba no body guys that's fine I na wo cars wo ahunya die our car the way na some body guys from Canada ni ade yes onu ankasa wo ne fie but onu ankasa ni ne fie all right but my rent then ma on person be really ma because o coffee there on for cars ni enko yeah nti na the ben say ni free that side in ho cry there for some time na me say me say atro me purpose no na me nya me result no but na enye easy me dey metro na enye easy but na kopon so boa ne ma me to metro me purpose ne ma me pass man pass we na aka send me boko school no na usika na u save ye no de ye dey eno na me dey share me home from that time na nti ashina that was last year yeah and that made me my join school ma me wo school musisi ya wo school musisi e enti e free say wo ma body guys ne be che wo no wo jaawo ni free baby o wona kra wo free baby o no kra enti e free wo no o ba very wo che kwan bi me numbers when him access to my life yeah but say ye de ya wo te ne ho asem ogusu awo meboa this mom there that was last 2 months na mtese waka baby wawu hey asemu enti sese no ugusu awom anasa say wa frim but sese ade me free wa frim that's why me free asemu na jimi nsemu ti yen hwe kwan kura wo fa so frim ko so say ebra SHS no water free sebi wase no
na se de wa be pen more ti ye den na wotimi die wo ho na abra bia wanye wadwene se wo be fe no meko me so fu enim e ko kan bi bia trem se ko so fu enim mpatro so sa de we na me wo ntimi hia na mboa dia chere sofo so what did you akoro no matini nyina na me chese mi ankasa no me free mini pedua so kra eye serious oye parent menim sa wo fo bebre se wotie sa de oyi a eye serious na sese no SHS ho no ho no yakoye e de ban ni eye jinsemu wo sofo edu eya jinse mo se wo de wo ba kwose ankotete no ma ho ni o no so what nti ma mentwe ne asori nti se ebi ti se kwa ne ade bi kwa me pese me ye active kakwa wa asori nti me jo na ye no me twe na so fa na kasa me se na se mpata nti eni kwa so me tonyom me betina ho etonyom ne ade ya sa messay beautiful no mu wo no ade na osofo no wo gidi se enfree wo mu ana sana no ni believe it na maka se me njaya anka me mba meka anka ukwa anka hu se ade we na yubu but all the cinema we embu mabe na koso ma ba sorry nti niana ne born home mode me shefie ni wiade sisi an odo ni easy mom e woma na bibi yo se stand call back because ebusheni die ne wa eboa odie ne wa why na odie aye yo se o hwene mba nti won so na enko school no peduma na ye me so me ma rin se me ye ejuma me so pese me so mi ko school yeshe abra SHS no woye wo sa no na hu bema hu ye wo sei mini feelings bia ma bema uni feelings bia ma bema hada itia nye bia me hu bema da hu bema hu da uni bema nhia mu da efiri se woye wo sa de ne bepem ne ne se bema hu nye wakono sabi ayasemu ayasem papa na o ma me ma no mo yasai ana wonko a ene ne ba mpasame wonko a ti efiri se wo ka che wanti ni se wanya adwuma bi nti wo kwa akoye ne ho akonia ba wo mo ehwehwe wo kira kwan wo ko fie me jaye na me ko fie de kwato mene sese na wo ye eno mo ka sai omo po me ene am ka se ma bo me de musuo ampa ebusian but it true no am sa friend back ti sese no onu omo na ete ana sese si aman se ba ko de ne dan ama me a ne wo ma me hwe soma no but me hwe dan no so ema ne keke nese wonya ba bia da wo mpasho ti o anti no mo ono so wo mba na wo hwe wo mo mpasho wo ma hwe mo o debi wo ha wo kwatena wo anti ni wa o hwe wanie ama hu se ka me maame mo ti ase a ka o mu nyem se o ma me duane ndi nu o ma waduane ni na wo ma waduane nie no he na wo so kwaso wanti no kwa ne wabusuani wan kan kire busuani bia oni na like as for ye me maame ona na omunum se obetimi aboa me kana busan afọ no so ona na obetimi aboa me because the busan afọ no dia eple say member ba so am that ka say me hwemi nyamba de ebi ni ho ye bi ni ho sa ti bebe na usinkete se wa nkasa obehwe wo kama me ko school na me ya ma adwen se de tie bia no
me akasa na bomb den say me do be dem pese me am de ma bra born edu nti de etie bia no mpa me ma busuani bi enka bibi na enya me ye na bia ade bia me ye no me jai dabe ebe na ukọ ese obia wani swade hunu obi se me pese me wie me yesei ene ho akoniaba enam su ne ban bia wode hu ko wura mu no na wo botaye anka wo se wo ba na se woni swade hunu no echia ma wana ana no se ene nei eno ana wo yi echia ye mo na woni swade hunu ne sei me ye nurse obaye nurse echia ye basi sia me nema wo ko kakran aya semu say a Jimmy sem papa je enkura asuafo ya no muko school wo sakura bu wo fie ne ho dwo obe free school abano na ne suni ne ban asesa wo frɛ na so brache wo na mufa eni ni suban bi obede edi no enamufa impompo kura no sɛde wo frɛ no obesimi agye so no enamufa ɛya na adwere ho a wo ntie sese kwa menu anasa asumasi wo ko wo fie nu na won tesa wo ko school ba ye no wasesa eya busa ho se die na ye na ekoso school mu ho e ma ne sesa sa ebia na ye nua ba yi kan yo ebia e na ye nua ba yi e kan ye ne akwa ye ne se nti ye hwe o tachire ma na asese no ebutuo no eno sa no sa as hawa ba beda usue eya na wo dwere ho afoforo de serew ma ye hunu pastor nya medwe ho pa dwere ho sasai like because I saw the ferry me ho se me kasa mpe community kai sana ise ama ura ho meboa unya yanka te se no mame me pese mame ehunu se enuho be na wanu hu sese men ho ne ma de premo saba bona sa ko ni tibi ma nka be me de ka ba ya den na ayo de nka me fa ne ho konko sha enu me bi etese ese un se na fusam ana ayewu sei pastor awra wosem mi papa ese wonu no hu ama yene ne ti akura no osu enye easy mami wo papa wo eya na mpempi kese ya na eba yensem no oni pa ko no be sha ase ka na asem odi be di kan se me maame ne papa ntiase ti empempi no ya na yempese ye be fa obi dia ye miye na emom yepese ya ye die ne ye ne yie ene sunsun sanso bi no ni anti no wo fa no enanka pese ni bibie mu okrokro no te se onu ankasa ye mu ba ni suku na didiem enko fa no hu konko bobu sei entebu na wo temi nka no pa wie na obi te wo nchen o maame nua wabusuani bi ni onpa kwa no na busuani bi ni wo ye de na ba beja wa wada mo ya na wote woni ahwe ni yie pese wonim de daache wo ba ba ye ya abaye wen sinketa kadabra bonka sai kura aba bedu sese ka sai kwa mun ni na wanka sai kura enti wadanfo no asabrei onu soso enu no ye lesbobo ya wa frimwe onu so na ne ketere ma no onu soso nya so ne ye bi wonu mu a na ne so tia na ma ye hunu passion te kwa ma onu so ne je ba ye kese ba so koye akọ hospital mo mushimano ema okasa no ma enti onu no de no ebeye wo de ne ye seja no wo de ne ye se o ka kire no na wa mo ska fa nkọ hospital adentia aso pensa o pese wo tachire mabutu saa na onu so de ne butu ye no onu no de ko hospital na sembe na wo ka kire no akoya ba mi say akoya nya say oyebema onu de odin sikaye
nti me de me ne ho e bi aso ne bisanda question no ne ane wo musika metimi akọ hospital Jese ajimi nsema me hu de menye me hu kra enti ebra saa awrawusem eto wo ene hu akonia banyina da woye wadwen se unu obi beye saa de ni bia na apart so wufuro ko so se e wo hwa na se ye wo sekoye ye sekoye efiri se wo ne be mai yonko be ye saa de na wujaye no unu obi ankonko ye saa de ni bibiem me ni feelings ma obi ateto no nko a uni feelings ma obi a so ye oba so ye be mo uni feelings ma obi a e just wo no nko a enti my show unwale patesi semewala tisi ade oba wa ade ntina tisi ade so me ni wo kasa wo se uni feelings ma obi a just wo no nko anti die ntina afa dia wo so be wale tisi me ni feeling empamo but that time no na me wo that feelings no but tisi ano any feeling bia ede man ba wo feeling ma be ma e se wo hu be ma no wo ye wo sei ni hu be ma like ni hu se be ma na na mo ho wan hu be ma bi o ko se ama won se be ma we de o ye kama me pen wan wati ma kasa bi wo wadwuna na se wa no da hu ni he what type of mema a wo pen ye de ma ye hunu many types many like many type bi about me hu obi na se me hu odi a me hu me na feeling be say like me nya ya kamene ne ti be me bia baba be se wo peda passion ana wo ka asem be kire no ka na se se mo me nya ready na se sa abre no na wo ne lesbo boy na wo ho meboa wo danfo ba no tina ne ho nya wa be me bia wo nya wa kono e free se wo free mo no be me bia baba se wo peda passion ba se ane person ne focus medication first and sana ke se de onu obi antwempena woni be me bia antwempena asemu abrabo mu no se wan sin kete amo wa adwene mu po afa ne me bia sha radio Facebook Ezra radio ana TV no YouTube Ezra 94.1 FM Ezra 94.1 FM production line 0244840108 inti asembia cho so a eho ana abefro person di case ba production line no egu ye TV ni so na meko sofo bwache ho sofo we de ma bemu me pese wo bemu wo ka asembi asem na chire ne so no anka ye de anim se asem chire wo so a wenya obi anka chire na anka wanyi na ni de anka sofo de bempi ka abeji na di na so so wo ka chire sofo no a che ama sore ma amanse nyina da ate ne nkomo ba wo ne sofo no bedi ye anya bia reverend bwache mo chire wo mu no e wo mu sana ojama asem we die in fact mete ho no eye me nwanwa pa in fact me hu dwiri me say dem bisa sa enti eye sofo ben no enti na ada sofo no ye teenager bi no ate fellowship bi ayo ana say menti sa asem na say because unim say any power problem wa first place aya na wo mo esiki security pa kese no the church the pastor enti in fact ansem obobo so ho no na ha me pa dio sofo no okọ ne nchen no wa obeka kira wo se saade no wajai na embom ya na ehye no so enti ope ho de emoa enti either you pray for nipa no na wutunufo na o twene ben na wo monitor no se asemo a okase wajai no no kra na ebu bi ama o de to so bi o onzo kaza se okuta kawa bi na de na waje kawa no se kawa no hye no se kawa no de na amani pa na nya confidence bi se empa na wo boda de kro no kra wasai no na hye ni nkran bi bibia sai de ensi the next time no de sai si ye ne say otime abobo youth no
yeah what church woni nyina man ye se wo mo ntwo ho ye no de fi e ba be ka youth no na obese wo mo na youth no nso no wan hwe no mo de akoduru wo mo parents ho eno eda nchen a enwom to na wo join no wo say onfiri mu na ne ho nte this is preposterous. Here a serious asam no na so for woman ya na to nwum wo asore dem mu nyina na mo hoti ana I just so for na betima yi ado ama me ho o ka senti na me busa me ho ojama mu no problem na churches no bebre ya yeta wo no ya wo ma bebre e wo church ho a bone a wo mu di wo ho no e hye wo ho no mo de ya asore no na mom de watimi aba abonten aba wo sofo no ho abeka kire wo no ono mom na sese no wo stigmatizing no it's unfortunate to say yenua sofo bi betima dai ayesa but we no asem ho uti asem na on say o ka say asori pani bi ebisa ne sa de ntina sese o ma asori bi o on to nwum ni bi o ana abaya na dai makua eti asem no ho kire ne say ye sofo na apam na dai afri nwum tuonum asopeni tis asem na no ma ne bag so no say me mabie eja asore no asopeni no me peja me mu ede ma no me salute no wa ya de enti o ma asore ho bie wo no okọ different branch na abaya no koto no okosia baby na obusa say eda me hu asore eno wose sa asofo na wote sa asore no sa boni we ya wadi no so we say yan transfer na mfiri sa church ni mu a on si asore ho bie eti won pese obehu process of ni gina ho preachi na abaya na nkasa to se makua no so se wo hunu se sofo no ono ene ye owo duty so obe preachi a onko asore kra no akotie no na baby so kan a abaya na ma mani giense eniema ekoso ni na chese ye won krofo papa bi wa church ho o se na damfo abaya ba ko sorry se de sofo no aye no ene de ensore youth ne ebinum aye abaya no oben abaya no hunu se sa abaya no wafiri mu kura na de omo kan nyanya no kre enti abaya de ka se sa na ti ane wedding o de sa abaya no makuya yi no ebe ye ne ya friend say ni made no dey approve omo mo church ho nyina de wrong e kire say asore ne nya asore boni o na mom enipaku kakra bi ene wo mu a wo mo ye niema enso nyakoban in fact antwaye eti asofo nyina no ya bepa ye begina ne apachew sesa de ne de asi ewo nyankopon fie antwaye kra antwaye reverend watch da se bampi makua eka na asem nyina da esi asem ne pompon so nyina kwa koduru se woni maame woni papa wo betete no ene na akwa koduru ni sei asem be na wo ka kire wo mu a yede obi abema wo mo na busuani bi awu yede ne baba bedan no se won hye wo mo na nsoso mo ye nkura no ayaka de mampi hu yo ba fa hu hyem asembe na abeka kire wo mo ojama ese ne ma moto ankasa ai mekua asem na metie no ama me ho adwiri me so yo ba tan bia na wutie sa asem we pe na special oba wo school ma na wa shase na wo bompaye edi makra no ene am awofo no the last time me can say asem on say asante eside no eya yedi enade ena eja nsoso kakra na me wonu say my queer kasa no ka say ni auntie ene yede ne koma omo na say wotwie school fees wie say kima eno ano no se obedidie se obeye den ni nyina ato ni nyankopon enti wanya sresre a na chese oha we ya na makua obekomu mede ye futu kese e di amma obi bia ye di obi eja no hwe ene nhira no e na wo hu ne ebu ho wo hu ne animu ya o but ebi wo hono ma echecheche ansa na aba wo so sa ma wo so kra na etimi ba wo ma so etimi ba na nanom so enti se ye ne se wo hwe ejanka
anasa o hwe obi a oyemobra mesese mumyenyi akoma mu na enwenta so bia wo se wo wi eta so a wo de hwe akora no bia no try se wo beye senior bible kan se wanya ma wunua no na wanya ma me enti mesre ma mefo no binum a ana ejanum binum a omo tete ma no omo nhwe se senior nka omo ya ma omo ma no saa na omo ya ma obi ba because akolai senka onya opian ye pian ka kre bia menya sure se obekwa akoto saa ma ni we onimade asoso onimade na wonim ba bia o kan ya na me yema hyeme no oduru ba bia o ka se onfa ne kechema emfa all trying the first day no osini yemu hye no e kire esuni ade be wa akra ni ma ade ompe ene wa kwa akotomo osi woni hwe die even kura no se enye teacher fo ni bimpo na ebeboa na die wo die kura mpo no eye din ede ma no enti se obia ekoma na ade bia open freedom opede be ma ne ho ato no ana o se ne lesbian partner no so ka kire ni se onyem Saha no so because na ono person in future no oye nurse enti se onyem na yare bia ama ne so a so onima de a okotomo enti no so num se sa na okotom de na se yare bia ni na se menyem de a ene ma me nkotome me se a wofo num binom se yenya num so no so a ye de ma bo okra na ono ane ba no enso so na ni nku akra ne ho nani se wodi akwa na to school mu so obekwa akọ visit no so obeye na den so obeye de na akwa no na nam ho saa se be interview no na fo pe na wowo ana se yi chese school mu de dwumadie na wo ye activities ben na wowom na wo bebu se bisa akwa ni nyina ye jai ne santimese awofo no binom ye no a se bi ye manom so ewo school no ye besre se ye hwe se de nyankopon de ne bedua won se be o the reason ti a odi ni pakro na be hye won sa enti se wan hwe akrakro ni ya onyankopon bebu saw efri no ne kra efri wo enti mesre se ma me asantefo no so no aye yense wanom aye ipamu no ye besre senka ye kra ne na ena kokko ho a na won so ansem bisa o se enti ono ma me side no so no mo wei anu aka se obia so kan wom se obia ni ku ne ma ho obia ni ku ne ma ho enti enye obi dia no oba badini wo wono no ba no nko a no ana om se hye na furu mu obi yema no na se eye ni nua bi ba de na ni da o ma me nso ntiase da bi ma me ewu papa obi antimi amfa no se enti mese pa se obi a obeba wo nsem bia no ono so ye oba obi bia obeba nsem bia oba na enkra na omuwo school ne so yema ye ninko omo pa na ma mefo no ye mom paye about time for ye mom paye ma wo mo se ye hwe wo mo hunam no so no na ye sa ebo mo sunsum fam because akra ne se odi pa no odi pa no make you so odi pa no ene fa no adichem so no e wo say ye very very careful so we no bate na se obi de ade mana e wo say wo bisa baby ade ni free ena fe so nye bibia na wo say o ma wo kwa oba ekwan manage every obi honom abre ni abre bia about time for ye won pa ye kese ebo because we ye de ya ho odi ntumi eni nyanse ntuma di nyankopon na obeka ye ho ema ye entimi emo epo ankwa no because some eku ye wo Japan onim okaye so fa bread no enko dining odi ye no so enu a no odi ye na ne fa no enti ye won pa ye kese ebo na abatan ni obi bia na onua bi kwetimi fa ne ba obi eba etete no yese bese fa ne se de ye wodie na esunsunsu aso no ewo erade ho pokora be ma no na 4 years ye de ne eye saa de no enti wono se wo prime minister nyina da meje di se na woni amanfo ye meboa wanka ncho se prime woni manfo ye saa ewo school mu o so ni nipa dodo se na ye saa ne ma no wo primary ho time ohun no SS ni no say eni pa no this year no organization no e ka say e ka ye ma apostle body e wo ma and ka san ko ni because no or dey in 42 huh
na di omo ewura mako 32 oko kan ho 32 ene na ewura sa lesbian nim ane da time na ne yo SS no na ware so wo wie ocho odi wa yi man no wo ko university na SS abda no kwado betwam be 60 eyasemu atiefo makosem dwumadie na wo hwesa etie bi wo wasom no ena de ensem weda pa waso de chenda na makosem wonso wakosem enti mefa bi abomebo na so afa bi akode ko suku wa beba ne ya asesa na wo awofo ana awofo so na ya na wo momma ko suku a yesi ye nkonkohwe wo mekira kwan ye nkonkohwe se de nkora no wo musi wo se wa no berehwe wo suku mu da pato bi no ba mu suku wada obi ani wo ba suku mu wada enti school fees no o school fees ma wanu anu no mbaswa so obedi two books na wana toma again na toma nenga na toma tu ma kan woni na kofie woni na ye bibia wo school mu ti na amanfo kasai cause ss ye kasa pa e wo sa woni we na mai ni nim sese because nti ne ye kasa wasade no na menta beno like e bano e biama menta beno sa wati ni me na dia obi hu se meneno na ss na wo course bay na den art general art no so ye de business ti general art business ena no ye asam no abomo pusa papa ti o wan se obi e kam ho asem moneda okay miss school sister ne hu ye o be hu letter no na opisa no ho asem na mso se be de letter ye eyibia na so be hu se me sane girl no na mo pa na what is a girl or lesbian and then ye piana na mso oh that be me nye bi na se ampa na mse ani nti tama ye wie school no na miss school sister na friend say we na dream bio na dream no nya en you na mse day dream na so we na dream say me lesbian na lesbian na me na say nyakopon aba mama nkobi na mse wa twin yedma na msreye no school sister na ka sa cha na won no I now like move vibe pa. Oh, my school sister na me vibe pa. Na me. Also, my school sister there. I was senior no untimi me na no kra nka nchire ne say, "Eh, na ye vibe pa because na say open master me sem penase." Nti oye o kan sa tun ntem si o hwe ne ho. Nti that was 2 weeks. I kan sa tun ntem 2 weeks time na friend me say oyaro na say oyare then you know so yes the kid in ba akwa say who school sister no na me say yes the kid in ba akwa say how na edena we dey no bia na me di bom ye di abom ade ye mum here me no na keta ba akoso but ye di abom na say ayo no me ka sa Friday na sinti wo ma na hwem ni bu ade a obeba na ms na ba besho ho beto nta se endu Monday de na ho ato na Sunday na mtese suwo ni esuwo enti na aduane a wo partner na de ba na oni school sister ne di na menene like menene ndi se aduane ba sa se oye ni pa bia menene ye bibia ebom ye si nyoma bom like aduane bia ya trouble no ono nti oya san ohun so me go na ye ni o ma me won na se no ma ni hu se oni se me pa provisions emba nti ona ka sa lo ke trouble se ya ni ba me fa dem provisions bia emba so mu so provisions bi wo ma that means go na atodia bro nti on passe maybe eye de wa ye no eye odana se na mso okay mkata iko say na muscle society I can't train to mishana me mpa provisions bi abi muscle society na me ni di ono ni provisions
nti e kofi e ma kwan kofi na ya rewe e ko bo no na apie free o partner na no da say school sister yi say de na wo si kwan ntim na mensa hye sa ne yade na se ko pie free enu de ye bi school ni mu kra e na say oh ye no me bia na ya say menti ase ade bi wa bia me meka o ma dream mu no say minyaya nka mejai ba say me nka mo bia enti ebi oye ya say waka sese and I'm say and they will be my dream was oh me really wild but met my baby and I'm so bet my baby oh who ya who na say my men shock back and I'm so shock me wo e kwan be so na say me na ne kun say si who school system on the kun no na say how na say or the poison e ko go ne duane adana ye ni ametem na ye ko fie no na poison no enku like just kun kakran dey na say asoma weekend dey anu poison no wodi kogu ne na school sister na duane ne tinyin wodi kogu so na wo ye ko dan ne na ye say ya ye ko dan ne na e bitete fancy kenke no ya ye di beku ho bebre na ye bia mashike nti bi ada se Saturday pese ye da ye tuni poso mashike ni be Wednesday na ya kata se su ha to Friday numbre na ya no nti no ma say obo ya fermented na o di ada the whole of Saturday nanti ye ya poto ye na ye na ya ntro ya troubles nti esisi 12 boys onime school sister na cap no name miss cap to the be cool school sister ne di ene ze wakacho so to wakacho nse wonne kum no wo ye den e ka so no kum no mum no e ka se ne kan hwe ne mo obetu aso ka dako but ne kan no ebia akatuan emba sisia ana say emba be 1 year but me ni papia oya ma de say ehimia me ka say na call yam bebre e be to say oya on the mountain de fame no be to de me duane ponto me me say so my any operation e bere bay o sa hunti e any operation eberebe no mu ye operation no na me wo school SS no because na ekom de o nti e ma me de oya o ka say ni pebia ma me atini show bi asen tena ko pombe twele ba kwani ka be 5 years time me ben sisi a 5 years time ni pa kwon na me me patron so I can remember say 3 years ago na me yes major interview man say no ba change me number no the captain say kasa man na kasa no just aban na kasa wo ni wi asum bi but na man na kwantentin bia but between 2 years and 1.5 year obeka na na eguswa ohun bi asibi o ka asem no kire no say minim say or power cell to maybe control the dia and I'm say menya that strong when yakupom menya that strong e when yakupom but me the minimum say na kupom ni kum enyanka eho it be tie piano menya akupom obepom and on so enye ono na epekumi because me I try the pray I try so the kuni the pray e bi how na wa stop car that's na wa phone na that's in your for baby that's na wa phone na that's in your for baby unni baby a odo be fa odo do ka kwa 1990 bebre but e be sa na
it won't come. But at a moment at touch me bears and catch it up and say, what do you mean, Nancy, bear 10 hours? But when to me from them go with you, I didn't go. Sir? What's me fat taxi? Ebia taxi would you cook room? Not taxi, the one with one. Yes, sir, taxi knows to say, or parts and then a suma nana. Yeah. And play the door, son, or yeah, sir. Oh, Nina, be brave. Hey, because me tell about the me tell Yare. Because your school for being a friend, me catch him say, go on a Yare serious. And I'm catching say, oh Yare, when you're never seen me, or just my classmates. And now the ordinary film, then the back of friend, when you be no, so will when you be, but. Me a customer check now. The can't be a trend. Girl also can't be a trend. Say, and on book I said, you ready me? No, I say, only dear, my dear, my film. It's all for that. I can say, girl, the yare. And I got myself a so whom ya. I somehow work canoe. In classroom. It's a name, poor. Now, I dear, you know, or trouble me. No, no, choir, and I said, no, bye. No, Mr. Oyerepa. They net me, I can't. I told again our feminine say, oh, man, and I'm trying to say, oh, sir, Boniface, I tell you, will. Son, I'm on the catcher no. No, so catch it in. My enemy makers are gone, or a girl and say, time for the last speaker. Now, no, I don't for now, no, so one in 10 when through. On a moment, to be honest, or like, oh, yeah, I'm assuming, or I'm assuming like, or bomb pie. Into another call, say, on again, a quackassa. Now, they're all you know, which I, but of course, our cockles will say, go and da. Yeah, and passo. Sir, now, yes, schools, SS, yen and I could be a yana at times. Ye organize revival ma schools ye bomb pie ne ho akwanyaba na because we school mo and then every weekend be and because but the woman of me can na ye ade start coffee sa na nipa ekuo na wo kwahia mo no mo soso jo na mo nyina mo giazi at coffee adentia because me say e kwasa so ma me e school mo empire no mo bebo no se bi ye nkwase asema mo tinama giazi at ko ti say week ene ye bebo me be yesu wo ni abom paye no a week ni mo ma opem se empire no tu betwa na ankwankwasi revival ni nyina ekobetimi ankwankwasi mu da abra mu ni wo se oh se ni sina na ekosu school mu ma ba ma mate se yesi eh amanfo bi ye lesbian no ma mate me teacher ba ko ene of friend me say omo ye program last week they me yawe say no omo ye program so me yawe pa omo frɛ personal mo friend man buy but say sa lesbianism e wo campus wo pa na teachers na for mo na ye entim fo na opese me di meneto fo mo na me hwe omo a mo ye sa de ni bi na mo a na ba le ka tre na bisa say onu ohu omo obi hu omo ana ne bisa that teacher say ohu omo a obi hu omo no so onu de onim de wa etenti ohu omo na mo say no ntwa so e ina nka so pastor say nya de a obi hu omo nya de obi hu omo that's fine ina I say aden so wash mama na mo so ka wa kan mate nti na asa oye ono ye yesu na miss school sister no e call no ho and then kwa kasaye no ka trend say me kan ho bi the school sister no kwa trend yeah no teacher ni sa friend say what to say na I'm sure me ni pa obeka trend no so say ni pa na onta wa asama anka onka no mse ke wa kan mate
on the calm at midday. No, it's okay. Nti as you know, panyini ka saa asem ne chew no. Wani anwu. But let me know. I didn't know wani anwu. Was I do a dear ni word yet sabi. Na wo ka kire wo wani anwu. Ne say what swap what you wadwene say. Ne ho ni say na that time normal. Send your name company say na medicate na mbo me de. Normal. Apart from sir o texture matrin ye no. Wanya yade bia anka ho. Nsuo na gugu me master. Tiba pem ne da so gugu ana ejai. Egu me rakwa. Na wo dia call hospital. Mpasho dabi. Adentia. Me nya ho. Nya ho sika. Na se wo fa call hospital mamu hu se saa ade we de adiki ebi kura na sika kuma bi na betimi aso ano ebi kura nso a na ye duro bi mpokura na betimi aso ano ya cho se kwatonte bia wo a ho a wo se duro we na wo kwakoto na wo nko ye ede no wahunu se ohun son ana wo fere se kwakoka kire wo mo Mpasho. ede nti na wo fere Come in how I'm a casual. oh na se ye wo mayare wo ho ye wo mayare bi ti se o de po white enu se enu so egugu sa te se de wo kan enti o ko na aka se bibi gume na mi hu sa se eye mayare white bi nti mo hwe mame a enu no untimi nka ne sa na Passion me madre. wa adwene anyanti enti egu sai enka wa chire Passion can we tree. nka wa chire nti ana wo fere so obekọ nipa ma na Passion. tu nko nipa dodo mu da Oh, say school mommy one name, ni part of you and but always they are not. Me make sure say matter me ho omuhu ti esi ekura wo ti ekura no egu obi egu Passion. ti ana wo se ademan yi di egu sa na wa mo pad ne ho akoni aba betimi ase ho ti uti e wabobi abopa Passion Bobby. ti da bia wo bo pad Passion. de bia Passion. efiri se wo partner yi so no wo tafre wase wo sebuo mu no wo sebuo ni se bi enitwetwansi e ba te se de normal enum ni isia ne ba Passion do height member for 2 weeks. It was member for 3 weeks. It was member for 4 days. 5 days. utimi bu isa for 2 weeks Passion. 4 days 3 days na no so open ho asamaka Passion that. adai ana so fere wo fere se ana so be ka ho asem e de akọ hospital ana Passion. se ensebuo so de wo kan obi wo a onye saa de ni bi so enam nnuane bi a wodie ni ho akonya benti no etimi babusu be se mante kura ne ntwa ebu wo so a mienu miensa enso okọ complain ma onya anu aduru ntade ntina no so wonko ana so no so wonhwe ho saa se de wo kan ba ko no yenhwe kawa na wo se wo de hye wo no emre be na aworo kawa no And that made you say this in person me giant. na aworo Passion. tu wo de ma no ana se wo na da so wo ho Passion the ma suffer. wo de ma asofo no Passion. tu de ma no wo ye sen ma ye hunu Me the ma ka so the home pie. Nti oni mo ni went me aye wan fa ma ni bi nti me me paint me the chair no wo de ring ni chair no but na wo se sofo no dwene se ase eda so ti mu a betimi dia sori ase na asori ma no besi ne saa no wo so dwene na but listen then me was so any more right me was so any more right nti me ni ma so oda so dwen ana se on that so dwen but me da ho wa so ni uda ho awa empempini ana nya sofo nyina sofofo bia na o ma no da bo a wo kyensem pa wo be kan ya no no so do sen woni mo mo won kokko kan kire wo bia mo akashe asari for the brain Sa? even the omo amane omo atro nyum ni na akasho wakacho se na wo lesbian mu mpatwa nti unu omo ben wana so ko omo twetwe omo ho edimu atwetwe omo ho but edimu so ben me pa ti what da se obidi edi hu nkomo se ahabayo awe okodi he me asumesi mfa hu nkobo nu wo be se wo ba what bi da mate pa nti eya na ema wo mfere
girl back on a shaming cry. No, you knew common about her. And because I said, Sunday when I may. My cousin said, about when the moon chair. But I didn't know home born man. Me, whom I did be a yet. Send me my buono, yes, my bonnet, my money near can. I saw with me. And all worrying for my mum and acquaintance me. Afei and I would tie bien wa radie e je se sanko fa wo san na wo kotie bi ahyase ne bepem sabie mama pause ya me be kasa ya emudo pa ma akua kosem SHS wo ko ye 16 years no yonko fom wani wo de ne real lesbian mu wo de ka wa hye ne se de be me wale oba wo de ka wa hye no ese no wo che se wa lekenwa manitache mabutu na de ye me oka ye ma me wudwiremie ane se oba wobu nsa eyo ba bia nyan wobu ni nsa no moja no se oye kra ni nyan makua se wanya wobu ni nsa no na ne yonko ba no a oye lesbian mu fa no be ma no moja no we ba no se bi watafre sa bia no kra an wo benye sika mo ene se makua ehuna mane ne chechwe mabutu enso so gua na egu no na kosam ana wo kyade akire ye na nso so oyo wofo na wutie mi a akwada kosuko bedi na ni bedi akire na dedi ya mote sei se na ekoro wo ho se de be ya akire bi no enkonko wie ni sei na makua ka na asem nyada se wo kɔ na sin school na woni obia woni kamafo ne kamafo ne me ne umienu a wutie me na awie yi wonye sika wo tro hwe na so anam se fees woni obia be hwe ni fees ntino se makua akan sinsemu nti wo beboa no na me so meboa no ana beboa ma makua de so ade hunu so be ye nurse ni na bam de ma they say lesbian ne de wajai empempi wa try so be na so wo de nyamia semasi ne so ama lesbian wajai yakoshe video no aba medafo asema meka ye bi ni o sebo meka ya last story bia me de bedai mo meka sa wofuo no semo de mo ma ekoto suku mu ya mo ma omani enko mo ho obi wo ho de ne ba koto suku mu a na wagya ne sa kekese akyerɛkyerɛfo wo ho omomu ne omo time mu ena mofra ne so mo doso nti mo menya adagye emfantena wo nko an wo ba ho enhye se aha na okɔ na de ne ti wura na sei eni sei ena oye onya sa adagye no nti wo na wakoyɛ wofo na wo ba no e wo se wo na wo ma wani kɔ abofra ne ho abre bia no ma onanye eyentintia e wo sugum honom e kɔ hye abrabo a oba no e bo wo awofo binom suban we bi ama mofra no abrabo asɛi abrabo boni bi omo bon ama sisia no ohaw na aba beto abofra ne so ene abusua ne so udo ba ko to sukuma no wagya ne saa keke so be obeye dan o so enfa wofo ne bi ho uti abai we ye nu nsem a woka awan ni o na ne nyonko awan ni form 1 awan ni aboa wotumi adada no esa provisions nti kakra obedi nti wotumi adada no amane di ne ho akakɔhye lesbian mu ama chese me de ne ye metan kra ne se oso onya obu ne nsa na ne nyonko ba ne nyonko ba de ne na no aba bebo ayerade amususam obetafre na wo kra na wo bu nsa no kra na de na ye wo tan na wo nyonko ba tafre te se ne wanya tofe bone mom tafre moja no we dia wo fo mama ni nya de pa mo fo mo na nsi fom wo de ni kwato school mu am wani nkɔ ne ho na afei so bompa ye wo fie ma no se ne boni bia be kɔ ne ho no obo ade na nkasa entwe ne boni ni mfiri ne ho on se ne nhyehyɛ biara si anya sa de we dia ene mofra no be tese o mabrɛ bo be ye basa
anamu omutu o school hono no emwa enso unni other options bia untumi nka se onfa oba ne nko school edin a e wo se okono kokogye ntete e wo se na bra bosi ne yie nti untumi nka se wo ma na tena fie ne be better ama ye ne se wo de ne kwa ma wani enko ne ho ma wonanye ntientia e wo school hono hye na na montuo mu bompa ye fatai na chi enye ni a na ho nyina ana ye ni papa wo enye omo enye omo koba nyina ana omo pew yie enti se wo gya wo kakra bi a osefo no be fa wo ha odo be ha na mama ne se ni dwuma bi opese odi no ode be fa wo so ode be fa wo so na ode adi ni dwuma timo me yema ya ni na ho yenya hye yie mofra no nso enye bibia na wosa woje maje adoso madam fukura we ensuo nyina ye kwosere ennom ye nima de kro se ye moja se ye den se ye sperms ye genom aduane ne ye gidi maje ye hye ye hu yie na medi ene mane ne nam ye fa we ntu ye hofo na ye adoso ya brabo essay ya fa we ntu ye hofo papa mesanso esisu biem se ye fa ntu ye hofo ye fa ntu ye hofo o me de nya me ka na maka no afutuo a mewo na maka no ma wani nko oba ho na afei so fa mpa ebotai na chi na abofra no nso enye bibia na wosa woje nya wo ne se wadanfo no ono na ye obonsa ntefo woni ntu nipa so enji nipa ndi se we die ontumi nya mebone obia betumi aye obone e wo ye wiase mu timo me yefo we ntu ye hofo medafo me de besi ha na akosua adepa ene medin emergency Ghana TV so na wani guso a wo hye na wo tie dasene e besanso ehye bim na story foforo ba besanso de aba bedan wo na wo like no wo share no wo subscribe e de ama onua na mema refi story we de we afutu wo mu no drop a comment no e wo comment section ho no mo e fama me na bibia entimi ntoto na akwem dofo so wantimi ka bi ma me ne wo edi enkra bye bye. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Copelan, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Copelan is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copelan to tackle this problem. So Copelan uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copelan is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secure, knowing their time and money are protected. So why not try Copelan for your next online transaction? Visit us at www.copelan.coplantechnologies.com.